Tbiliški metro. Čak ga i Tbilisi ima u Gruziji, a Beograd nikada. Prema legendi Tbilisi je osnovao gruzijski kralj Vakhtang Gorgasali u 5. veku. Međutim, čudno je to kako je on to mogao da osnuje kada dalje legenda kaže da je grad preoteo od Persijanaca i to na taj način što je bio ovdje u okolini u lovu, pao mu je jelen koga je on umorio pre toga u izvor tople vode, to jest neke terme kojih je ovdje puno. Jelen se naprasno oporavio, došao je sebi i onda je on odlučio Vakhtang da napravi ovdje grad. I nazvao ga je Tbilisi jer Tbili znači topli na gruzijskom. To znači Tbili brat, topli brat i tako. Ima li većeg dokaza o odvratnom turizmu od čekanja u redu da se vide turističke atrakcije? Evo, na primjer, čekamo sad da se popnemo na žičaru. To je s žičarom da se popnemo do vrha tvrđave na brdu. Čak imamo i lažnog popa. Evo nas na brdu iznad Tbilisija, ispod smo spomenika majke Gruzije, ga gore. To je stvarno majka, to znači da oslikava gruzijski karakter, kako oni kažu, u jednoj ruci drži mač, a u drugoj čašu sa vinom, znači da vole se piju pijeni. Iza nas je tvrđava Narikala, što bi onda značilo Narikala i majka Gruzije. To je jedno staro utvrđenje koje je služilo za odbranu Tbilisija, ili čemu bi očigledno služilo utvrđenje. Nismo stigli pročitamo o čemu se zapravo tu radi, ali pretpostavljamo da je služilo za odbranu od kojekakvih Persijanaca, Arapa, Mongola i ko već pretutnjao kroz ove krajeve, veoma sliče Balkanu. Ovo je Tbiliški most koji služi za navikavanje na LSD. Ono tamo je centar za odvikavanje sa LSD-a. I ono tamo je predsjednička palata. Ne znamo na čemu je predsjednik, ali tamo živi, pa možda ne treba ništa. Ovo je Narodni muzej Gruzije. Na prvom spratu je postavka arheološka i etnografska. A na drugom spratu je muzej sovjetske okupacije, tako da će ovo biti baš zanimljivo. Zapravo o čemu se ovdje radi, Gruzija je smatrala Sovjete kao okupatore, doneli su komunizam i naravno kao i svuda došli su, pobili su sve bogate i pametne i otprilike o tome je muzej i naravno posvećeno je skorašnjim okupacijama, to je s Abhazije i Južnoj Osetiji koju sve srdnu pomoć Rusije su se odcijepili od Gruzije, tako da oni imaju skoro pa 2 Kosova. Istorija se ponavlja. Metro se sav klati, unutra mnogo je pučan, međutim radi, ima ga. Tako da funkcioniše dobro. Ima malo linija, ali za nas je sasvim dovoljno da se snađemo. Ipak je ovo nije toliko veliki grad. Eti cani, amar
Izdajem stan kod Okretice 26 u naselju braće Jerković. Cena za studente 100 evra. Mislili ste da je Skoplje jedno?